Welcome to my info box channel. Tinini the information about joton se interesting and joton se nangkuk money. Chung chini mobile the smartphone use khainai smartphone users rong ni bagoi. Chini je smartphone chung je use khlayo abo basik ja chini bagoi khoti yongui man ba apno chung o khoti yung ba o jaga chung bahike secure khlai chini mobile la toni man nai apno tini topic. So chini je smartphone ni je user credential जों जे chini mobile ni bising tiklai rang transfer khlayo hayakeba onek photo videos ba onek important जों information rok जों share khlayo but oboni bisingo je chini bisidra sei o je जों share khlaimani bisingo obono tinini o topic and ang asha khlayo o video naimani pore जों abno je chini safety na जों nargui mannai and abon bagai very important topic last end of the night chaimanano baheklai chini user credential जों safety ke ton manai hacker rong ni yang ni thani bahike जों basai mannai abno tinini topic so naidi last of the and ke bujudi o channel no subscribe khlaya kongkai please subscribe khlai di tai bell icon na click khlai di jate next taibu kam information video ang upload khayenkai jate directly nungmajat hambai tabung naidi ang practically phonungnai bahike chini je user credential na sing save khlai toni mannai hambai obani mobile ni screen o screen ni video ang tabo share khlai dongo o jaga nai chrome browser जों habnai o chrome browser oro phaika tabo google ni chrome browser o browser chrome ni sijak abo o browser ni je main onko asing click khlaika habka icona habani pore or option phayo or tinta footer jak tong sakawa kunawa o option ni जों settings habnai or settings tola phajing tongo o settings ni bisingo naidi oro password kaisa option tongo ekdom 3 number option iko password option obono main interesting option o jaga o tamo tong obono sini jotn sinani nangkukmani obo tamo khlaya nangnai obono sina nangkukmani phadi hingka जों password oro habaini lenai password habmani pore tamo tong जों abo sinai o jaga naidi first option tongo save password tarpore auto sign in erpore tarpore naidi password ni sijak tongo tolabongka joto ani user credential ja tongo ni joto save khlaijak tongo jeta ang nongna phunukliya je obno jehetu ani password credential abang phunukliya but nini jani jar nai nedi jani jar password ni je tongoni motamoti save khlaijak ajaga tongo so o jaga je sakao sijak tongoni save password obo on khlaijak tongo that is the main problem o main reason obono je save khlaijak on khlaijak tongoni save ni obno off khlaitona nangnai tamni bagai off khlaiton nangnai aba onglo sanai erpore naidi auto sign in obo haino on khlaijak or click rijak tongo obo haino click khlaiaba de tona nangnai obo joton sre important obo jodi off khlaitoni mangkai nang secure so finally chung nukha chini je user credential je chini password by user id abo save khlaijak tongo chini mobile lo so obo save je khlaijak tongo tamni bagai obo risk ba tamni bagai obo off khlaitona nang chung actually saimano je chini mobile kamanani chances onek kabang jeto pocket daito yu ba je kono babe chini mobile kamai mano jodi mobile kamai thanga kai ke bo jodi mobile kamajak no manoi bo jodi mobile no nini bo jodi dukanat langai phano nini je password tongmano bo break khlai dekha ga nini bisingo je tongmani to bo obo mannai bo je nini user credential no bo easily bo access khlai mannai so nini je financially nung password nini banking ni password phone nang jaga rijak tongui manu jehetu nung password baino nung jehetu rang ko khlai tongo so bank ni atm password phone nang jaga rijak tongui manu cbb password phone jaga rijak tongui manu otherwise bank ni jehetu tabo kisisa problem jehetu aro OTP ni ব্যাপারক tongo acha jai hok ang bank ni badrika but nini je facebook ni je whatsapp ba nini on je official nini je kono password nini
abo bo easily access khlai mano. So o jagao nini bagui bwskango onek tamni sanai problem phai mano create ongui mano. So o password no sob somoy off tona na ta kaisa kok jehetu tabuk technology ni jug o technology ni jugo easily borok tabuk hack khlai mano mobile computer ba jekon nini internet facility tongo mane ninora hack ongnani chances 99% tongo. Jemon ang tini mobile ni je screen no computer ang by wifi beklai ang connect lai no ejibabe phunukka একটা কমান্ড সি আজাগাও মাত্র ইয়েস অর নো আং কম্পিউটার ni কমান্ড মোবাইল ni কমান্ড কম্পিউটার ইয়েস অর নো রিরিখা শেষ কানেক্টিং থাকা ইজিলি সেইভাবে जों একটা एग्जाम्पल सानाय जे निनि इमेल बा व्हाट्सएप बा गोबांमा ससियेल मिडिया रगो कायसा लिंक क्लिक खालायदि रखनै फायो क्लिक खायखांखाय नों एसे लाख रां मानाय एसे कोटि रां माननाय हयतोबा निनि लोन सेंचेनांनाय गोबांमा चिनि अंको चिनि व्हाट्सएप रगो बा चिनि फेसबुक रगो बा चिनि इमेल रगो फाय दङो आजागाव जुदि क्लिक खायखांखाय जुदि केबो माने हैक खालायनायनि इच्छा बा हैक खालायनायनि मुसु जुदि ननो हाइके मेसेज रखांखाय और जुदि नों क्लिक खालायो माने निनि मोबाइल हैक only थानायनि चान्सेस बेसि कारण चिनि बरक तो স্বাভাবিকভাবে जों आमहाय अपरचुनिटी बा आफाय अफार नुखांखाय जों तामं नायनाय गान हनै पण क्लिक खालायदो क्लिक खालायमाने परे जुदि निनि मोबाइल हैक only थांगांखाय bo jodi nini mobile ni access bo bini computer ba bini mobile bo nai pai ongai directly nini bo kun kichu khlaigla nung saibo marglak je nini aro tam bo access khlaigya chini actually user credential ek number bo check angko khlainai check khlainai ek number bo copy khlainai এরপরে নি নিজে ফটোজ বা ভিডিওস বা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট অবরক ব চেক লাই ব কপি খাই পাইনাই এরপরে নং आं निजिबो सिरिगलाक तेक एकजन बर सियानाय जदि नों क्लिक खालामनानै परे आबो ब जदि कपि खालायबाय खांखाय कुनु खालायना करिब अलरेडी कपि खालायबाय जा अलरेडी निनि ना ब लिंक बहायनो ब काट खालायदि दिखा हैक सेस बिनि ब तारपरे के ओबो बाय जदि ब कुनु सामुं खालायमानो हंगाय बा समय सामुं थांसिनाय सो यूजर क्रेडेंशियल यूजर पासवर्ड अब सब समय अफ तना नांगौ सेव खालायाबाथाय तना नांगौ खातारावगो बा डायरियावगो सेव सही माने अब जतन सेव एंड ता किसा कहंगा मोबाइल ब्राउजर यूज खालाया कारै जतन स्लाय सेव उनखा एप्स जदि यूज खालाय जों खालायमान उनखाय जेकुनु ब्राउजर नि स्लाय कोनो एप्स अनेक सेफ्टी एप्स यूज खालायमानि सेफ्टी ब्राउजर निस्लाय सो आं निजिबो जेकुनु बैंकिंग ट्रांजेक्शन खालायखांखाय आं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन खालायख्लाय एप्स banking apps by Clayo. Otherwise, user credential ang browser rago ang share Claya. So thank you. Jotono judi kuno type of question tongo sinam sugai comments box tolawo tongo comments box narok angko claimano and ang screen of contact number borijak contact number bonor contact claimano obni bishoya jodi kebo type sinam sugangai jini अनि अझै चैनल सब्सक्राइब खालायो ओ जगह बेल आइकन क्लिक खाइदोंदि नेक्स्ट टाइम भिडियो हमहाय इम्पोर्टेंट भिडियो आं शेयर खालाय दङ एंड तबुक डेली आं कायसा ना कायसा भिडियो शेयर खालाय दङ एबं इनफरमेशन बेस्ड इनफरमेटिव भिडियो आं शेयर खालाय